Današnji video posvećujem jednoj začinskoj, ali jako ljekovitoj biljci koja se naziva kopar ili mirođija. Prijatelji, kako biste vidjeli svaki novi video, pretplatite se na kanal, potpuno je besplatno. Hvala vam. Smatra se da je kopar idealna biljka za smirivanje organizma i stanja poput grčeva u želucu, nadutosti, manjka apetita i slabe probave. Umanjit će osjećaj mučnine, poboljšati zadah te vas umiriti. Biljka kopar, kada je svježa, obiluje vitaminom C koji igra značajnu ulogu u borbi sa infekcijama. Prirodan je izvor minerala poput kalcijuma, bakra, mangana, gvožđa, magnezijuma i drugih. Ova biljka je bogata sa antioksidansima i sadrži dijetetska vlakna koja kontrolišu nivo holesterola, sprečava nastanak gasova, nadimanje stomaka i otežano varenje. Korisna je u borbi protiv opstipacije i za liječenje hemoroida. Kopar se od davnina koristi i kao lijek protiv nesanice. Poznato je da ova biljka zaustavlja i štucavicu. Zahvaljujući obilju kalcija i protuupalnom djelovanju, kopar jača kosti i smanjuje upale te bolove kod artritisa i gihta. Za pripremu čaja koriste se cvjetovi i listovi. Prijatelji, podijelite ovaj sadržaj i sa vašim prijateljima na društvenim mrežama. Želim vam dobro zdravlje.